nggih. Para pamirsa pamireng radio Gendo sane banget puniki wangian. Rekanyekan galasane becik puniki. Nenten ali puniki dijang ngaturang pengastung karo duwi melarapan antuk Om Swastiastu. Mare pemekasane majeng ring semedon sane sampun puniki miragiang live radio Gendo punika sane banget pinunasi tiyang malih jebos lihat kalau tiyang ngaturang nyip geguritan. Melarapan antuk gegirangan sada dasare nantuk manah sane liang presida rari sitiang ngaturan ayah kiring radio Gendo pemekasane unit pesantian Sakowali nenten sios rekanyekan galasane becik titiang puniki saking pesantian Sakowali jagi melajah nganggo ring sejeroning pedewekan melajah puniki menggurit. Nenten sios titiang puniki wandah saking pesantian Sakowali jagi ngaturang gegitan ring radio Gendo. Doaning titiang puniki wau melajah ngering sejeroning geguritan pasiko sampun puniki nenten presida meledang ngering sejeroning sang sane miragi geguritan yang puniki. Ya Tujuanen nenten sios puniki wandah mangga presida ngajagang ring sejeroning kewontenan seni budaya irah geriki ring Bali pemekasnya nih. Warisan
utawi malih ring sajeroning gegitane puniki sampun puniki kedamyang dog saking riyin dog kedumun sampun wonten Rita Kalawiraga murung puniki mas ring merca paduh. Dumadek sangkaning dasarin mana sanes suci ning nirmala kewontenan pesantian saka Bali puniki sida raris puniki ngajagan sanes wasta seni lan budaya mangga sida nyantos kewekasan. Nah, nggih matur suksema Bu Jerono niki suara masnya luar biasa nggih. Sukses. Ngelanguni Nggih. Swastiastu. Dewa sane mangkin atur ning ayang tidiang boyo kewenten tios druk jagate sanerin wenten sana maka miwah langit kemanten Raja gunung mewah tukang punika naler sane wenten wantah pase gunung naler wenten tukang dok punika kemawon doke punika mungin daging nyane durung mejanten durung mendaging punapo ya ya Brahma Niko sane mawinan minekadi yang beramu malih dan ide ngarite dagingnya nih sumanden sama daging Daru punika ngarite daging nyane
wanda marupa taru doke punika nyecer bayu angin asrana taru punika sane kapice antuk ide boyo kewenten tios wanda marupa bayu kemanten Oh, sido ngarito tarune punika ngrare sido malih ngarito sane kohastane baburonan. Sabdang bayu Punika yen wanda sabda makemiwah bayu kemanten punika sane kapice antuk ide ring baburon-baburone sane karito doke sane.